ergineef aalama cufaaf rahmata akka taatuuf rahmanni rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi aalama cufaaf ta'u cufa gartee aalamaati aalamul jinni wal ins jinniifis insiifis beeyladaafis cufaafuu rahmata rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi a'zamu min rahmatil aabaa rahmata gartee abbaan keenya nu godhurra rahmata ayyoon keenya nu godhurra rahmata gartee saayibban keenya nu godhurra rahmata gosti keenya nu godhurra rahmata sabni keenya nu godhurra rahmata biiti keenya nu godhurra rahmata rasuulaatu afdal caalaa idan rahmanni saayibni keesi jaalatu sii godhu rahmata rasuulaatii walitti hin dhufu rahmanni ayyoon tee sii gootu rahmata rasuulaatiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi walitti hin dhufu ولهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط الإيمان تناف رواية قرتي حديث سيارة مالجي رسولي صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم تكون كيسن هن أمني حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هنكانا قرتي تكون كيسن أمني هنكانا هذا أبا إسارة ilmoo isaarra ummata cufarra ani irra jaalatamaa ta'uti akkasi jaalatu jirra jaalalti nuti rasuulaaf qabnu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akkam jaalala sabaa qabnu jaalala gosaa qabnuutu irra caala santurra caalu waada laa shakka fi dhaalika idan rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni arrabsee namni kun gartee alladhi laa yataharrak waan jau gartee ergama qaba malee namtichi tidhiisaa namticha hakada yaquulu ganda kana keessa tidhiisaa namtichi gartee namaa ergatee paartii biraa ergate paartiin feetaa ergatu paartiin kufrii dafeetaa ergatu paartii fi nuti walitti hin deemu islaamummaa billaalee islaamummaa parti wambira islamumma wambira parti la ilaha illallah dura dhabbatidan idan namni gartee tanaaf imaanni keenya imaana feekaa yaana laa shakka fi dhalik imaanni naafiyati yaanuun imaana feeka akitti imaana feekaa tahee بأبي أنت وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي الأفاني لا ينفع واتك فائدة سنججون والرسول صلوات ربي السلام عليه قرتامي هذا باقي سنرى الموت سنرى سبق سنرى شنيت سنرى واجبك سنرى عناج آلة أمة جفر إذن نبينا صلوات ربي السلام عليه قدوة إمام قرتي المتقين وسيد المرسلين إمام قرتي ورى ربي صداته إمام الأنبياء رسول صلوات ربي السلام عليه إمام الأنبياء بيتا كستو إمام أنبياء بيتا أنبياء ولك أبي بيت المقدس ثلاثة أولده أين رسول صلوات ربي السلام عليه قال تقو عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول أركك أبي ويتديمو وان جين يا رسول الله جين عمر بن الخطاب لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي وان جين يا رسول الله وان تفران ilmaan kiyyarraas jaartii kiyyarraas gosa kiyyarraas saba kiyyarraas waan cufarra qabeenya kiyyarraas siitu caala illaa min nafsii lubbuu takkiitii tiyya malee maal jee rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi faqaala yaa umar laa jeen laa walladii nafsii biyadihi ربي قرتين كنت يا ركساجر تنك يا عمرو حتى أكون أحب إليك من نفسي